I tukarkan benda yang kesedihan kepada benda yang sukses. Ya. Ya, tak kisah time mana-mana pun. Begitu juga bila I kena buat joke ketika I dalam masalah. I tahu performance tu jadi sangat luar biasa. Sangat best. Ya ke? Tapi itu yang orang selalu cakap pasal orang yang boleh membuatkan orang ketawa tu adalah it's very difficult sebab you selalu kena keluarkan banyak energi. Macam mana apa yang you buat in your free time untuk like dapatkan balik energi tu? Sebab kalau tak, kita entertainment yang kita selalu keluarkan untuk hiburkan. So, I tak faham you punya mental tu kena sangat-sangat kuat. Wow. So ada yang tak best beberapa persen. Tetapi kalau you belajar hargai benda yang best, contohnya yang tak best tu 10% je ataupun 5% je. Tapi you dah hargai ataupun you bersyukur dengan selebih persen tu kan. So you jadi tenang lah. Kenapa you nak kenang benda yang kecil ni daripada you kenang benda yang besar, right? So ni masalah-masalah kecil ke?